U Zemunskom parku nalaze se dvije crkve jedna pored drugih, katolička Svetog Roka i pravoslavna Svetog Arhangela Mihaila i Gavrila. Njihov nastanak i namjena je ista i vezana je za vrijeme kada je Zemun bio granica između Austrijskog i Turskog carstva, kada je na mjestu parka bio karantin. Specifičnost ove crkve jeste što je to građena crkva kao kontumatska crkva. Što to znači? To znači da je ovdje ovaj park bio karanten. Kada su dolazili trgovci sa istoka, morali su svi ovdje jedno vrijeme odsjesti i boraviti tu da bi se vidjeli da ne boluju od neke zarazne bolesti koja bi se eventualno onda širila prema Evropi. Tako su se ljudi nekada borili. I onda je za potrebe tih ljudi koji su tu dolazili izgrađena, dakle, ova crkva 1836. godine. A izgrađena je također i pravoslavna za potrebe pravoslavni ljudi koji su dolazili sa istoka. Tako da, evo, dvije su ovdje crkve, jedna katolička i jedna pravoslavna. Obe su imale istu namjeru. Crkva je bila ispregrađivana, tamo su bila vrata, dakle, i to je, i kad je zazidano, ostavljeno da se, eventualno, ako se sutra bi se stavljalo u neke prvobitno stanje, lagano bi se izbilo to i napraviti vrata i crkva bi opet. A ovdje su bile pregrade, tu je bila pregrada, ovdje i tamo. Tako da je svaka vrata su vodila u jednu pregradu, tako da se nisu miješali ljudi koji su dolazili, možda je neko već 15 dana tu, on je bio u drugoj pregradi, bio odvojen, dakle nije mogu se miješati sa ovim drugima koji su došli. Obnavljena je, dakle, evo recimo početkom prošlog stoljeća, pa je obnavljena negdje 85. godine, bivši župnik je počeo je temeljito obnavljati, tako da joj je sredio toranj, promijenio je gore građu koja je bila dotrajala i obnovio toranj. I to je tako stajalo. Kad je rat krenuo, kad je, dakle, ratno vrijeme došlo 90. godina, onda je bilo puno napadaja na ovu crkvu. Demolirana je sa više strana. Prije 10 godina urađena je kompletna restauracija ove crkve zahvaljujući donaciji Veleposlanstva Kraljevine Norveške i Vladi Republike Srbije. U njoj se redovito okupljaju vjernici Novog Beograda budući da i dalje nemaju svoju župnu crkvu.